Kublai shubuni phi barok ki parlok ki biju page yakini ke channel na kapor shakapor agane ke video ngidan banwan ra phi yakini ki kam sarkar ki balaj apo jongga DSC Eastern West Khasi Hill District Mairang. Tiki number of post ki dan shibun bha bat ki kerdan pule kin sedang nadu class 6 pass, class 8, class 10 bat kumta terter. Tiki nugi ki bukwa ban apply na kebentai kini ki post ki balaj apo jong ke DSC bat ki balak pendap ye kini ki kerdan pule phila ban apply haswa jong ke nega tarik na ni kelas date balabu. Tiki balak ban apply ya kini ki post ki balaj apo jong ke DSC Eastern West Khasi Hill District Mairang Kilong kidei benlong tang kitu ki candidate ki bahap apo jong kene ke district kiwei ki district phinomla ban apply ya kini ki post te haswa bingin page ye kene ke advertisement nga kerpan ipi page ye kene ke video na du basdang hadu ban dukun nang ba pintip ki ki post ki balai ki kerdan pule ki bedan kam bat kumno kerukwam ban apply. Teki berang thamai kene ke channel ru semua paham dah subscribe kenang ba penio ke jing pentip ki bide bat ki kam ki balai apo ki district baper ki bedan apo jong kami kalia teman tangin page no ia kene ke advertisement kum bakalong ka district selection committee lane ke DSC Eastern West Khasi Hill District Mairang ka khuat application ha ka online mode na kebenta ki citizens of India ki bedai ki permanent resident of this district kata kedai jong ke Eastern West Khasi Hill District Mairang. Ki candidate ki benlong ki bedai hapo jong ke Eastern West Khasi Hill District Mairang ki wei ki district phinomla apan apply ya kini ki post lene kini ki kam sarkar. Katarik ke bapila ban apply kan sedang nadu ke live way terik benai match arhajar ar pendriu bat kelas date kan kuat adu ke shiterik benai me arhajar ar pendriu. Adin jong kene kelas date kaling kan selong disable lane kan amlong show bat pinomla ban apply ya kini ki post mar kata apply no kloi kat badang don kapor wan up ya kelas date teman tangin page no ya kini ki post ki balai kawai din kawai Kabanangkong kedai lower division assistant apo jongga government department of Eastern West Khasi Hill District kerdan pule pedeban pendap ya ke SSLC pass ringkat bat ke computer knowledge agar typing speed kaba 30 words per minute to be ascertained through technical test kandan ruka typing speed hakabai day bat kene ke post lower division assistant bat kapia level kedai haka level 5 number of post kidan hadu khat lai tli UR lai khasi jentia bat garo kedai shpotli ki post kabar kedai gram sevak kibala ban apply na kabanta kene ke post kedai both male and female kan thai chandrang hapo ka office jongu BDO Eastern West Khasi Hill District Mairang kerdan pule kedai class 10 pass lane SSLC pass ka salary kedai hak level 5 number of post kedai tangkawai bat kedai nang bentaki khasi jentia bat garo kabalai kedai additional gram sevak kini kibala ban apply kedai tangki kan thai bat kan long hapo jong ka office jong BDO Eastern West Khasi Hill District Mairang kerdan pule kedai class 10 pass kedai hak level 5 but number of post kedan tangkawai kedai hak po jong ka khasi jintia bat garo kabasau kedai enforcement checker hapo jong ka office jong DC Mairang class 10 pass salary kedai level 4 number of post tangkawai ka hapo jong ka khasi jintia bat garo kategori kabasan kedai sectional assistant hapo ka office jong SDO WR Mairang class 10 pass salary level 4 bat kene kedai nang bentagi UR kategori kedan tangkawai ke post kabandru kedai assistant mechanic hapo ka office jong PWD Mairang kerdan pule kedai class 10 pass rengkat bat ka valid certificate in motor mechanic or automobiles engineering kam itu dak ITI salary kedai level 3 number of post kedai nang bentaki khasi jintia bat garo kedan tangkawai ke post kabanyo kedai power pump operator class 8 pass with practical knowledge in operation and maintenance of pump kedai ke level 3 bat kedai nang bentaki UR kategori kedan tangkawai ke post kabapra kedai driver class 8 pass but they bendan ya ke driving license lane light medium or heavy motor vehicle but pider ke jingtip ke by day but ke repairing defect salary ke level 3 number of post kidan R kedai na ke bentai ki khasi jintia bat garo ka bakhandai ke grade 4
Kene kedai kelas 6 pass, kedai haka level 1 ke salary, total number of post kita hadu khat pratali. Prana ke bentak UR, shipau na ke bentak ki khasi jintia bat karo. Leki noki candidate ki bala pendap ya kini ki kerdan pule, pila ban apply ya kini ki post, hashwa jong ke tu kelas date bala bo. Dekarta kalong khat prahado live ars nam bat sans nam kende ke relaxation na ke bentai ki SC bat SD candidate government ba khat prahado live news nam na ke bentai ki SC bat SD candidates kapi men kalong kumne kalong shispa tengka na ke bentai ki general sanpho na ke bentai ki SC bat SD candidates ka mode of payment kalong online mode lanim debit debit card, credit card, net banking, UPI, offline mode kalong e-challan generated from e-grass accepted across SBI branches. Ka method of selection kalong kumne kandan ke written test, computer typing test, practical test, personal interview. Na kabenta ka post grade 3 post. Sengabah untuk kene ke point number 1 na kabenta ka post grade 3 post kandan ke written test, computer test, typing test, practical test, but personal interview. Kabar pada the district selection committee reserve the right to recommend the qualified candidate in any post and department. Request from candidate for posting will not be accepted. Ki syllabus kilong kumne ka number A other post kiwe ki post line no post grade 4 general English new max elementary mathematics elementary science aptitude kalong life max aptitude nang ta baro kalong shispa life max general knowledge new max but interview kede life max na ka benta ka post grade 4 general knowledge shispa max instruction na ka benta kuno kerkuamban apply ki candidate pide menregister shwala de hapo jong kane ke district website DSC da ka ba pin lai kane ke link rpa.meghalaya.gov.in lane phila ban cheng na po ke description jong kane ke video ba pin lap ya ke link ba pin apply lane phila ru ban lai po ki cyber kanang ba pin sub ban apply kamlong smooth ka ba apply tela da pikwa ban apply hi kadan ke link na po description ke link ban apply lane da pikwa ya kene ke advertisement ru phila ban yo na po jong ke description one open sub issue gitu ki candidate ke bede na po jong ke Eastern West Kazil district Mairang kene ke digelat bat ke kabu na ke benta ke jong phi ki kerdan pulekin sedang na do ke kelas 6 pass seneng teh kene ke video dan ban wan ra ip tangki ne jing pentip kublai shibon